This is Arrow. It wasn't us. Troy? They hit the place before we got through the door. Tore it apart. Jesus, Troy, you're talking about Capitol Station? It is all hands on deck here. What the hell happened? We busted Adler out. You broke into a CIA black site to free Russell Adler. Are you out of your mind? Something's going on, Jane. Something big. Okay, Adler was right. The agency is compromised. You're sure it's not Adler? No, but the guys that hit the black site, They weren't friends of his. What guys? it was the Pantheon. Same group that showed up out of nowhere in Kuwait. There's no way that they can know about the black site unless someone inside the CIA is feeding them intel. Someone high up. Is it Livingston? Maybe. Listen, Troy. They are pinning the attack on you, all of you. Woods, Case, Adler. You're on Interpol's most wanted list. Red notices all around. Yeah, I got the picture. I can help. No, it's better if you're insulated from any blowback. Spare me the knight in shining armor shit, Troy. You want to help? Keep digging. Look into Livingston. Okay, let me see what I can do. Thanks. And Jane. Yeah. Don't trust anyone. سلام وحشت که یکی دیگه چه منوکین ویدیو هم پارت سوم مدرن وارفیر 3 اوسای کنم بلک اوپس 6 انگا مدرن وارفیر 3 من زین روگین طبق معمول اگر تازه میں ویڈیو ہیں دیگه میں ویڈیو لائک کنیں میں کانال سبسکرائب کنیں یوٹیوب اگر پیج ہمارے تو یوٹیوب اینستاگرام هستیم پیج هم فالو داشته به ویدیو جدیدی که شما ایر کنیم و در تریلر چه ویدیو ایر کنیم شما واسه که تایید به کامل یوتیوب تو کنیم بینه که پارت هم دیگه بگنیم Alawi knew the Pantheon had a presence in Iraq as part of the technology exchange with Saddam Hussein. عراق Pantheon رو gets بگنیم covered یه facilities. بریست کنم Hussein که gets عالبین access to an experimental weapon. But Alawi didn't know what the weapon was? No, بچه calling it the Cradle. فانگیر Cradle. Cradle. چی شد؟ It's in Iraq right now. Presumably. کریدو Alawi نامه said it was دیگه in واری transit to a remote شد palace. که واری دی Demonstrations taking place in a bunker underneath. Hussein is a world-class collector of palaces. There are many on this map alone. Alawi was confident he knew the one. حسین ده صدام حسین اوشی This one. Let's take a first-hand look then. We'll finalize plans soon and we'll ship out. Dismiss. I'll take these. Enjoy them. I brought them for you. Figured. بریم You don't بریم usually smoke the shit brands. خب کجیم بچه ها اوشی عراق صدام حسینت که The palace we're after is in western Iraq. Syrian desert. There's a complication. صحرا تو که این مرله Coalition forces launched the operation 2 weeks ago against Saddam Hussein. They're taking out as many strategic targets from the air as possible. They haven't destroyed the palace yet, but that's about to change. British SAS forces are on the ground hunting mobile Scud launchers, and they've marked our palace for a massive aerial bombing. That can't happen. We don't know what Pantheon's hiding in the bunker under the palace. If it's destroyed, we lose the trail. I reached out to an old collaborator of mine at MI6 for a favor. She pressured the SAS to delay their airstrike, but it'll come at a cost. We're gonna pose as Delta Force operatives so this Helen Park can get us to the front. Then we're gonna help the SAS clean up those Scud launchers. After that, palace is ours. اوه هانتینگ سیشن اوه دیم پشکارم We think the Iraqis could start launching at any time. باید برو تکوه پارتا موشه که باید کنه تا باید خونسا کنه یوره که گوشه کن ها یکی میشه که تلی واده صادق واده کن بجام بجام چه خبره این خشاب تمام تیمه یار بزن تدرو بزن
Ömer ve जल्दी खिसावी हो और तमाम बेगे ये तो पान no thank you तदबीर वाशना ये रक्षा हुआ कम तो बोरो आए दी मुझे क्या जाते हो ये चिन्ह मोड़ता हूँ We're nearly in position. Now, We're at the top of the ridge. now, John, kala she rat bag ne. Tango's down there. Let's move. ये सी मने को वो शेस कुपी तो पाएंगे मने दिखे गो वो सर तो काम बेमेर बेमेर यार और तो अल्ले Panasho. So, put the phone, Kalash. Oh, launcher. No, thank you, launcher. Lazam Pritchard, him. clear No. up this rubbish and unload the truck. What is the Building our layup here. Your crew's not too shabby, Park. Now let's see what else they've got. Panjati there. Leave it. This will be our base of operations for now. Here, you won the straw vote and get to carry the TAC map. We've got a lot of ground to cover, so you'll find it useful. We need to neutralize 3 more scud sites. Stay alert out there. You might find other things of interest as well. Gladney's promised to help your team breach the palace if you destroy those scuds. Help him out, and we'll see if he's a man of his word. You can talk to him yourself if you'd like. He'll stay here in the layup, working logistics for the SAS. Once you're ready to head out, we'll follow your lead. The road forks ahead. It's hard to believe a river flowed through this canyon. Time changes everything. Over there. That orange smoke marks the supply drop. That'll help. We should grab any others we find. Let's keep moving. Well, that will disable a scud right proper. No, thank you, Let's hit the road. Who is what Petra thought with them? Oh, wait, Lager Monturation put another. These scuds are superior than the ones used in Iran. The Iraqis call them Al Hussein missiles. Much longer range. Armies rotate. There's an encampment in the ruins ahead. Score. That'll blow your cover. Hey, Maja, they say. Here we go. Boro. Khabardar Kumar. On your left. They'll see him go down. I wouldn't take that shot.
सही भले हो मंदी में तीर देने से सही ना भी ये चीज सही है चीज ay beyoğuzda nancıkçı dağı da orada o मैं sama michigan tale aane ये सही है नहीं तेरे भाई टीम को नहीं तू ये मार जाने का ओ बड़ी बड़ी अच्छा पाएंगे बाद में ओए डैमेज देगी ये वश मैं ज़रूरी है वज़ी अच्छी लोट ज़रूरी है भैया फरमान दे थे ऐसे ऐसे में पंक्ति है ये पंक्ति बोले हाँ वेलकम बेरे ATM A Pantheon cache. hopefully Good find, Case. अच्छी क्या है ये बात अच्छी उफ तो पंग बुगो ऐसे A mortar strike. Pantheon will be needing next. अच्छी चीज़ है Could come in handy for taking out scuds. ये no शामिल दें पोर दें आओ दी मंदी अबरे माशीन नज़ीर है भी माशीन हमारे माशीन ये माशीन है नज़ीरी अरे सॉरी आई तो रूम है स्टक के वो ये माशीन तो गनु है क्या वहाँ माशीन वस्तर होगा तंगिन तेरा Hey, ruins ahead on those cliffs. One of the scud launchers should be up there. Got eyes on tangos. Haven't spotted us. Oh, sniper was भाई It appears your mystery group might be real after all, Adler. But you don't trust me? Just as much as I need to. तोरियां Don't क्या act surprised. मार कुदा I ना learned आगे someone. सही That blue cover. सही ये लड़े मर रहा हूँ आइए जना They'll see him go down. Don't pull that trigger. सीधा मजे नहीं कुछ भी नहीं हो रहा अभी ख्याल अन्नी सही बिकती था कौन सा पता नहीं चीज़ तो आती है क्या इनसे Like a pro. I like it so. ना खुश होने वाला في خيال حيوتا वैसे तो पाएंगे वो that's border पे ये वो मना वो कि दूर भी नहीं पा रखा आओ दूर भी नहीं मस्त करेंगे बस जानती मियाँ Where are you guys? Oh. Pada.
شون چه خوبه در من هم تیمی کجا این گوه دورا نزدیکی اوهو یهشن را بگیم هلا ترى अरे खशाब बिल आई तरह की कलाम बच्चे मने जो वो नहीं और वे यार More. There we go. We're done. Let's get going. Oh, better. There's the scout. Up the ladder at the top of the ruins. Talk, kushi. छोने नहीं करो इसके रावर का बोर्डे हैं क्या अरे से छोने नहीं थारी के ये मारने वाले आँख बिल्ता तो रोशना आवेगी मुझे खुदी ऐसे मावला बात बात किसी के रावर कुछ ऐसे सच्ची एनिमियन पोजीशन में घुसते खाई कुछ आने देखिए अब नज़ांत देखिए अगर बिगिन से बद बिरेंगे आप पे करने क्या रहा और बिरें बोर्ड दा चमक रहे क्या नहीं मेरी कौन है तर रहे हो मंगवा में याकी तीर बार की मेरी वाले रास्ता है ना इनका हाँ टीम को जिन वाला टीम मैच में माल में कुछ खूबी माल दे दूँगा पाकिस्तानी करूँगा तो मार्शल ने गिरे Eda padaren şia. Oh. Uşak iyi çiğ havada. Sami. De dawaiye. हमारा ये कारने बने वो मिशन अंजाम दे धीर 3 सवारी थे सर नीचे शहर ने वोस्टे न लोट माशिन दिए में घर पे वार्ता more orange smoke means more supplies अल्ले दुश्मन है वो लामस तभी माशिन स्टू आया की मूव सिनफ्ता आखरन बड़े चल चाहिए ये पता हम आया शील्ड गंडार दो बस यार माशिन उस शिट है वो इसको प्रिपेयर शौक है इसको पिला दे ये माशिन अला से और वे ऑपरेशन दिया किसने आकी ये हमने नजदीक की दौर पर है ये हिस्सा में बचा हुआ ओ खुदा ये चीज़ आरपीजी यो बेमेर ओ देखो यहाँ गुर रहा है कौन सी जाने की ज़रूरत है बोले ओ सुंदर करना destroyed yeah must no time to waste the final shot that's one down
If we destroy the other two, और the Iraqis will कीजिए lose aerial C4 advantage और in the C4 region. में ला दें We'll keep an eye out. ديما بريم ये क्या माने आखिरी है तो इसी हम बस बनाओ और करें जल्दी यार माशीन ला साई बेचारे तो बस माशीन हो इंतजार कैफियत गिश्ते मुनासब जो अल तो था रहे पर मालूम नहीं बात Hostiles to your right. लोकेशन फाउंड या तो देखिए जगह है संदर्भ में गेमिंग चाहिए मुझे कान लोकेशन फाउंड हाँ इसमें से ब्रूश के राबर का Delta, welcome to the Oasis. कुछ है I'm ना up the ridge in the trees if you want to meet. ओके तो कुछ है बड़ी ज़्यादा तो किधर किसी को देंगे ये तो शुरू है Delta in the flesh. Come on, I पति can show you what we're dealing with. के तारे प्लेयर Might alert someone. ओह बाज़ी ने इसे तागी कुत्ता दामे तो क्या वो मौत ने चाह रही है दें तागी कुत्ते गाड़े ना दुरोचा नहीं क्या Look, there's increased security at the Scud site. खबरें के है कशां ताकत कने अगले वोट देके जाने Good eye. शून अजब असले ओहो हम तीर जाने की असले They'll see him go down. شديد نيدا واو يا اكثر وقتي Welcome to the fun. Entering combat. يستنى لعنتي اصلا سريتر تيجي شديد دارك They're using good hands. لا وتي زيرو بهترين شمار بير كتي اكيد جام دوربين نشار ولا خوم رجال دي برجتا او لو نزدیک کشن یا کشون دارن That's risky. Nice shot. چه کجا That's چجا risky. That'll bring a cover. Clean. क्यों नहीं धीरे मालूम धीरे चेक करते करते शो नहीं लगी है ना यार Might alert someone. Don't pull that trigger. वो तो मजा उसी नहीं जाना नजदीक का शेयर हो जाना वाह में तो बस अक्सर वो आपसे के पास में रात थे That's risky. बड़ा सा प्लान थी Good. वो देखा है नहीं सही में बीता सही नहीं चाह रहे John, washroom Jay. Coming in hot.
अल्ले هذا أكم كي مش براني كني شلون تو روحت کجاست آقا الله بابا کجایی من تی بچه جنگ نه که من پرگوشن جنگ دیگه نه کجا دیگه دیگه این کجا نگاتی الله यार तो कुछ आए थे तत्तीरियां गुने हमारे और जने क्या वैसे यार कीजिए जार रहा हूँ मोर तंद्रों में सिंह के आखिर है इसी में लो दाई के कब तक हम अब कौन सी जने का वो जो कराची ओ सवार ना बेगी मास्टर ने Case to your left. यार इसको जात कमाल है This outpost is clear. Let's move on. और बड़े मास्टर ने सवार हुए यार नवी चो धीर है वो मास्टर ये चले मापा जा आओ इसे मैदान ये से इधे रास्ते इसी गिरे अरे ये पता नहीं चीज़ का दायर भी गए जी बच्चे ना वो मार कोई काम बड़े जाए बड़े इश्य जाने वो पुदर ने आदि करने शारा में खलाश तो दिख चीज़ दिलाऊं मस्त है Time to go. ما اشتباه ثواني كانوا فوق زين ترى ايه ماشي بروست Looks like they've been calling in some friends. Plans are falling apart. Someone was bound to وين complain. تيجي بدا Someone forgot their boat. Got eyes on another supply drop. تعرف ايه قاعد كابتن شيء كيوتي قاعد شموشتا دريا وش كنت قاعد نشموشتا عندي من بين ويلي كان انا اود اكثر اشتغل خم بيرين के ديما चर्चा खबरें पार्टी नेस्ता पोस्ट सिट्टा खम मशीन जावर नाही आणि ट्रॅकी मोसा हे अंग मोठा नाही ते कोण दुश्मनी है खुद ही तो मैं लेकिन याद कर रहे हैं ये शी टेक मैप या मैप तो दी रहे हो I wouldn't take that shot. anti जाए इतने शी तीर नहीं जाते का बोले मान जा सामने देना IMC alright welcome Nation Nation That's risky. Gotta blow your cover. We're spotted. कौन से जाने की दात तो Area's clear. नहीं तो कलाश बेहतरीन One more SAM site to go. You all might get on Gladney's good side. हाँ दुकान चाल रहोगे
Brandriana, Janet. I wouldn't take that shot. On Jana, so na Jana. He's down. Come. Pipe is packed. Mortar strike ready at your request. Rozwa check the ra di raha hu. Del washe putim. Team che rozwa hai, mujhe yaad aa gayi. Chitawar. Machine mein chitawar karo. Oh, borsa isme chigi. Yaman. Several tangles on the right. Okay. Mark. Why you kute? Edda. Aha, There's a bro. friendly scout in the area. Friendly, I would. Friendly, just kind. Hey, Delta, I see you're close. I'm up the ridge and inside the fence with intel. अन्य मिनट दिखेगा तो कुछ है यार Glad you made it, Delta. Let me show you what I'm seeing. शी बेल में तेरे शो अंदर चीज़ें कि मैं गेंदे का वाकी Good. थाऊ बाज़े चीज़ें दिखता हो ما कब्जा आना लानती That'll blow your cover. Keep it up. आ सेल का जाला गाई मगेंद्र शहर हाँ कब रिश्तों का ये है ले तज़ी ले तो पोर का नहीं गया तां के दे तां का चबला है सरी बिहार है तां नाथ का चेहरे इंगो C4 हाँ बोले फिर ना करें तां का नज़दीक को मत ओके दागी बंद दरा बंद ओके दागी ओ खुदो عندي التليفون पुष्टि में घूमगा मैं चलता आरपीजी ये चीज ऐसे खूब आरपीजी होंगे नहीं अल्लाह तां को मन ख्याल रात है इसको तना का That's risky. Oh, who is the boss? 9 o'clock. अच्छी तेरी ये पता लानती वो दवा मेरे ने पूछते See more security here too. Another one of our armor friends. Case if you need that. On the way. आरपीजी हो जा Let's move. ये नहीं एक के भी जाऊँ Whenever you're ready, Case, we'll head back to the layup. You can have the honor of Shoot, moving, responding oh. badly in person.
mo بالآخر angana pao ich kuja waraga Claro. Naragante vizia. हम पूछक जना एक बिमची गजा तो खाने बनेगा मैं मारता मधु साथ मुद्दे जाहिर भाई मैंने तो पांगे तीर मारने से हम से दौड़ मजे बैठेगी पाएंगे आरपीजी दौड़े रात में पता आरपीजी नो थैंक यू नाइट जैक कोई चाहिए मुझे तमाम इतने चला नक्शे और इधर तमाम बिता निबद जाए ऐसा पता ट्रैवल हाँ Juna Leancha y más tres estrellas y a mí se me van a vomitar se tire me van a vomitar shotgun खबरें डागर के रबर करने चलती शी Need something? चला दे शी nope Best of British to you out there. ना अने चीज मैशे में तमाम ना भी भले Andy's back. अच्छी रोटी कुछ भी फिनिश Impressive. तमाम Now that's out of the way. If you're ready to move on that palace, I'll notify my men. We go in now. We go in with what we have. You sure? जाए ऐसी लूटी बोरोए इस बात मनी नफरत दूसरा घूम बे मुतमईन लूटी बेरे Give the word. बेरे ओ चा तो भाई जंग की शुरू भी हुआ अब ये 4 सेकंड तंदे काफी हैं मुद्दत वीडियो बहुत बेगी तुलानी बेगम चाम वक्त कुल्ला वीडियो में से कि तुलानी है नलू वीडियो तुलानी करने बड़ा सब नवी बेगम ये वीडियो हमने काफी हैं अगर मैं खाना लाऊं ताज़ा आशना बेगे या ताज़ा मैं वीडियो में कहने में खाना लाया तो सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें कमेंट कर लें और सब मैं पेज है नेस्टाम दो मॉल करें पहला तबाद